Oh, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wakomori mlio Komori, Wakomori mlio uonze mwa Komori, bal Wakomori surtout wajundra o haruma enti ya Faransa na ano Wakomori jimla ikaw haini bahanu dum jundra o. Assalamu alaikum maravili warahmatullahi taala wabarakatuh. Idil mubaraka, sinina baada sinina, awam baada awam. Mwenyezi Mungu mjori kusudia za hairi insha Allah. Mwenyezi Mungu mjori jailia kaza ibada rakauzifanya harmu mwezi mtukufu wa Ramadhani wabira izirengwa insha Allah taala. Mwenyezi Mungu ajaeleze dua za hatu zikema kubul o tianzi hao kana urgent ngamjunjia en direct 21h njawahi na préciser ka 21h de Moroni au 21h de Paris au njawahi na précise sha tikaukusudi maana tikaharumero ho yangu 21h na kawikusudi ya 21h ya Moroni o Wakomor na mwanzo mpartage video yenu nifanya wabanu habaha hamswiba mdiro wajiri au wanzo ujirisiwa no na bound ya wandu wahimilia Sumanazali Wakomori mlo warmenti ya Komori surtout walo harumwe Komori. Idi mubaraka mwanama Said Hamada na mpartage video hawinji haukama mwanzo ni behe message usoni mwa Komori harongo haresursu na ziparisa emasuyan hardini veshe makandida watanu message muhimu haukamgala timu mwono hili nanzi hakamgala wajulwa ukosa hindubu wa Komori abonge wa Komori ze fikra mshinzi ikau tizamba wakati mwingi hausi uzamba wakati mwingi haruma ze video za hatu za vira rizamba ukana haungaradiri mkonfirme ni banu neze renseigne marloni zo za camps ukaze fikra zilona Sumanazali umwisoni banu ze mahutajio wa Sumanazali yalona yo umwisoni banu bal yende hata juzi ya ho umra Sumanazali yakaunda haruma umra ya wasili harumwezi ardhi nitoharifu za henti Arabi Sauditi. Sumanazali haparsana na ancien president wa Senegal Macky Sall ikau warenge wakati winji ngemkini hao harumazi renseigne marloni zo ukana Macky Sall hankilwa message muhimu ya eleze ya Sumanazali ya apeze situation ya Komori wa buheshawiri la hema opposant na yeye Sumanazali na regime ya haki ikawa mahadisi yahe na Macky Sall ya renge wakati mwingi kiasi ya utosha. Sumanazali harenge wakati mwingi daina Macky Sall haruma mahadisi ze resources lonizo ya usema hadisi ya Macky Sall na Sumanazali Arabi Sauditi haruma umra doka azali ya apeze e situation sha izo njoka utahanza mbebana demana namba ukana wa Komori na mpartage video haku ilu wa Komori wa hashirishihe ne message ranzori ibe hebanu haukaya wapangwa mharbati na bandu ya hoandu wa himilia Sumanazali wa Komori omharbati wapangwa no wandu bandu wa himilia Sumanazali hindi wafanyi halisti ya wandu wakao wanzao wafanyi arrestation haruma mois de investiture namna yankilia hao ni namna wajawahunda ukana yankili nize fikra zilona Sumanazali la realite
ze fikra zilona Asmani Azali ngwanzo ya hunde apaisement ya hunde shawiri ya situation ilo arumenti Azalinge convaincu kana ngabo problemu ngabo tabu arumenti ya huse siasa jimla harumenti Azalinge haruma strategy na biswara zaha ni namna ya lazimu ya fanya apaisement vaheba ndio wandu wa hezi ide namna mimi ni namna na parasa za renseignement ani yodi analize ya hangu mimi njizo njeleza obanu yodi namna mimi ya kile hangu ya fanya hazi shehitwa ya kauni permete ni njia direct banu leo wandu wahimili Azali nusu ya hao wafanya fikra wakanti watwalia ukana kavati shawiri raisi eze fikra alonizo iladhima rizitanganye rizitowe rimtowe eze fikra alonizo yode mana selon les renseignements notre dohamba wandubandu ya wahezi wajihundra wafanya list ikawa njovumbu wa matete de list bana zonongo kana za kanti ili mana rajitole ya rambauze nongozini bana quartier harumenti sheka des renseignements ngasini ngarazi parsao garbungao par ilir paris ritowe na banu mikala wa uzamba ukana henamna walo wandu walumwezi watwalia wandu watu harumwezi denamna sisi ritu harumwezi ritualia walo harumwezi donc watwalia wafanya namnaje wanzao mnaikundi ulo harumwezi huo wanzao wafanye list ya arrestation halafu wa provoque opposition c'est une provocation ya urdi wende wakaushie wala Asmani Azali wambe kana voila ngoto tahau munde shawiri da wandu wanu na ngono wafanya uja parce que yode ze plan o sheikundisho walonisho tizamba banu harume video yangu ya vira njandi nafanya video tena mfikiri ka ze video mbili zangu za mwiso kana Asmani Azali hajibu belu hamtaha mwamba kana renke programu ya investiture Asmani Azali mwamba kana ebanu nganywa investiture chikafikiri ngamfikiriu situation ile arumentinu ringunde shawiri hizo belu waende azitoa ya zamba ile tengwelahe hazambia ile tengwelahe makali marais ya mjibu ya bonga rielewa ukana Asmani Azali ngiharuma strategy na yankilia hahe neze taratibu za uhunda shawiri ya ilikatia haraka ya situation ilo harumenti ya Komori ya husu ya regime ni maopoza wa regime bal ni makandida watanu au keshi waniloho banu habaha manka batindongo za husu ndongo zinji deze voti za uchamfu za vira abunge makandida watanu collectif ya makandida watanu wa presidentiel na bandu ya makandida wa gouverneur wa masiwa yo marau kanzani behe message inu bana mkihashiri muishie wa Komori zote zira aiza hatu kari parisan rungo raza za kanti rizitowe ngabo nusu wa jodo juzi saizinu hazi parisanda hubi ngabo nusu wa joa ngabo amini ukana haini mandamu unijuo ngujuo ukana siti wandu wa kanti banu rudoto mnyanya kangari hadisi una wandu wenji yudiba hata hatu ngari parisauze renseignement za kanti kirasmi abonge mpango wa pangwa waho wandu wa sheikundi shahimilia Asmani Azali wanzo wa rete wandu ngabo bandu ya wandu wa Moroni wa Kiki wa Doharmelistiyo ngabo wandu wa Busoifu ngabo wandu wa Mwinyi Baraka ngabo wandu wa Burhani wa sible wandu wa Watarmelistiyo wanzao banu onda mfumo jao elistiyo ihise na harumelisti wa Komori atende harumelistiyo Mwinyi Baraka wa Said Swalihi adunga Mwinyi Baraka harumelistiyo Burhani Hamidu yo listi ya sayafanyishiha hokomandoma na wandu na hokomandoma hiyo wakasha ikundi keja kasha ndarmeri bahi hau wandu wa siasa bahi walormezi
shawa roha wandu wa luharu mwezi wende gendarmerie wa council commandement wafanye listi hiyo, watia Mwinyi Baraka Tete, wadiwa itia na Burhani Hamidu na wandu wa homa kandida wonti ze Salimu Kajatilwa, Abdulsweifu Kajatilwa harumilisti, Salimu Kajatilwa harumilisti, Kiki Kajatilwa harumilisti, sha Kiki ngiyo haruma suspense demana kana mbwema shisho mwishendo bwa Komori la wandu waifanye wandu wa bound ya wandu shekundi isho ikundi shilo harumezi silo wandu wa harumezi pia mananga wandu wa harumezi wa loading wa hima waishilia we mhu wa hidaula izo jo uambia wallah shanga bo wandu wanzao kao watowe asmana zali ze fikra ya kaundi ya zitanziani za uhunde amani ya henti na uhunda shauri harumezi krizi iliyo watie balbala wafanye provocation usoni mwema opoza parce que si harma emwa ya investiture selon wandu wa pouvoir halafu wanzu wa arete wandu wa list hiyo ifanywe harma wandu mongo mfukare na warandaru wetina Burhani wetina na Mwinyi Baraka wa matete wa list shakiki ngo haruma suspense wandu shekundisho Kiki katoma siwani selon eux est-ce que Kiki yeishia karengo wandu kana uweza frame yafanya ndongozi ndo jina zijouri déranger son tipi ya harumezi izongwa zifikiri mnaikundi huo est-ce que tikairi rahima Kiki ya hajoma siwani ili katioka Kiki hajoma siwani ngardo maîtriser hiyo de namna ya fikra ya husu Kiki iliyo usoni mwa mnaikundi ulo harumezi wafanye list ya areto wandu zinu intimidation ungwanzua intimide wa Komori watie balbala usoni mwa Komori watie mharbati usoni mwa Komori watie itiso usoni mwa Komori wandu mongo mfukare na warandaru watilo harume listi wao wandu wangazijabahi bwa Komori shabo ngabo listi ya wandu mongo mirandaru na waili wanzuani abo na wandu mongo mirandaru na mfukare na wandu mongo mirandaru na mfukare wa mwali ukao harume listi ya nzuani ngabo magouverneur wakawenda harume za election harume listi ya mwali ngabo magouverneur harume listi ya ngazija mateti walo yabo Mwinyi Baraka na Burhani Hamidu izo nongo za kanti kwa Komori na mkiashiri hauka owandu sheikundi shahezi ya Sumanazali wanzo maudu wafanyize nongo zinu si maudu wanzo wafanye arrestation za bound ya wandu wa provoke opposition ili zila Asmani Azali ya zelewa wende wa mkausizi ya tena ibali wa mbekana ngono zondo wango taho hunde amani na ngono ze provocation parce que inde namna wanaharamu wanu wanzoa temu harbati dabu waelewa ukana Asmani Azali nge haruma plaza ufanya apaisement et situation et crise ya rema harumenti husonimo siasa jimla Asmani Azali wandu wa oma opposant ngwaona mharbati ujua usonti pia ye dunia ngwajua wa situation lo Komori wanungarelewa wandu wafikiri ukana banu zanungo kastu etiketi suvewa baniye Komori ngiyo suivi Komori wandu wa suiveu wa Komori ngwa suiveu ye situation ilo harumenti ye dunia wajeni watu pia uka ngabo mabalozi walo yabo kituonesa ukana wa maambassadeur walo harume wa corps diplomatique ilo harumenti kituonesa kabo wonti pia ngwajibiwa onezijiri zijiri si wao ni belu na gurla na gumsese wa maweni ye situation ilo harumenti banu corps diplomatique yo ma gardien wa hezensi zao yabo haini rongoza fanyishi habo automatique ngwabeshia wa waruma
baisho wa Roma ngwa sitene azalisha lazima ngwa waveshe yao ze norm yabo nti hatunge sive wao si nti jabokeze ntingi zo haruma zentipi jezentipia donc wakomona hiyo de namna mpango wapangwa abo minga mparo hakuwe makandida wakihashiri haukata au ngoma sible haruma ze arrestation tawzipangwa listi saifanyiwa tizamba banu yabo nyinyi wa Komori ni makandida na mkehashiri ngasi haruma mwezi banu ilangaji azalia ibalia uson mwanroha iwa paswezi twa iwa rendeti hinu de maana wapanga uze nongozinu haukamsiriwa ze video naifanya ukabelu distizamba banu kana belu hata azali ili waunde shauri wapange investiture azali hamjibu makalima ikao belu hajihunduka kati ya loda inale trengwe hamba ukana ye ujuo bahanu walo mngangi mhali na rambie rendera fanye taratibu rikausera isishe yankili mana yo ya liyo zonongo belu ya zamba fweni matrengwe ya waleo wanadamu wa sheikundi shahimili ezi azali waelewa ukana asmana zali nge haruma strategy za ubailililia ili wabuhe shawiri wandoto we krizi wanzao wapange listi hiyo wandisware to wandu wandisota mharbatwi haradi wakaushe azali wamwambie ukana ngono makandidata wandisa provocation jau premier cible Burhani, deuxième cible Mwenye Baraka. Hiyo ni namna wanzua pange na wandu wa hema kandida wantipia antuka amalizo na hamba bana Dr. Salimu na Abduswaifu na Kiki kwa ti haruma listi ya fanywa au gendarmerie au commandement shaki kingo haruma suspense amadi namna nazijeleza kwa mandodi Kiki ngotwali yao ye namna ya ukana eske rihime yaje hauri randi soarete wanu ekararete wanu ha bloke ha fanya kajaja eske ngujo bakibahi kana upanga ndongoza uri derange izongo onezo kwa sababu sisi wa science ko hunda ze bahati rero ngo harma ze pagizini harma ze directezini reashirisho wa Komori ora parcer renseignement cardiaque hanzar la te wakati rikaanza rihashirishe wa Komori rimwelezeni ukana mgala wajulo oko si hahindu namna serikali wapanga oe listi ya ukawareto wandu watebalbal harumenti jerri wakaushie bound ya wandu wambi ukana walanda ono ili azalia rejeidi ngoni ya elewe ukana bankwele maopozangu wa uwapeu hiyo de namna batu do tansa uwa ripariseze nongori zambe ya waba hakari sarizamba izo zibakia haini mrure mwasuma nazali yake wa ujijua manabanu jomkini haka listi hiyo mimi na Parisa ya ho wandu wanzuaretewa shayabo jomkini hatena kana wadi wafanywa ndwa jina yenjezi waruma wandu mongofukari na warandaru walonga wangazija wetina Mwenyi na Burhani yabo mongofukari na wanane shayijokiri ba yenjeziwa 15 hau wandu wenjeziwa watimize mongo 8 hau wande hata watimize jana shaharuma 20h25 na Parisa renseignement ya helist ya fanywa commandement ya arete wandu wafanye muharbati ya shekundi sha gurula hitwa belu bolu mulaweha na gurula na gumsese homa weni ambude wanzao watibalbala harumenti haukawa sawaelewa ka azali hawarambua ukawa eshue waelewa ukana azali katua konte ya we strategia hao iliwa apeze washilewa hunde confiance warejeze confiance soni mwazali ndo ufanya listi ya uarete wandu an emwa ya investiture ili wardi wakaushi ya lasumanazali wa mwambie ukana wanu hapa ukana wanzo hunde ya pezma na abungono wandu wanu sawa nwandi sajao hani yole namna wasawa wanzo wafanye zenongo na wonyima opposition mloko Mori surtout na mke haujijua
na strategie na upanga ilo andruan parce que le toromuku sikarla wa uzamba lilona uwandu wa Himidi Asmani Azali ndabokana ima kandidao watano izorongo wa hadisi huu kwa watifi litraji ya ukana ya serikali ngwazi parsao iyo mingoni mweze ndongo za watiana balbala ya waleo makandida hao wandu wa mwenye baraka, wandu wa Burhani, wandu wa Abdul Saif, wandu wa Dr. Salim, wandu wa Kiki na mkae haujijua haukama fanyihe listi hiyo isaikanti na mimi notodo zirejeza iliwa kumori mwele wendro katizamba abantu ukana na sina emu abantu hau kejatimu ya emu ikaudi ijadidishe tena ze fikra za Azali zikauzizo change situation ya Senegal sijatidi timwambia ni banu ukana harumoye umra ya Asmani Azali akawifanya juzi hapa sana na makisali wafanya plus ya 5 heures de temps wafanya mahadisi nusu ya bandu ya wandu ngomba ukana ila message makisali yanikiwa ya mnike Azali ya huswe apaisement ya rejei dingoni ne ya tifanye uguguru ya hadisi les instances politiques waondeshawiri bandu ngwaone sawa ukana ulama kisaliwa hakaonda mweleze historia zenongoza mjiria pia sha badi hizo kastujibia bandu ya wandu waluda una Azali wajuhanza domleleso donc yede mana sisi rajitolea wora parsera sainima ya kanti riveze haraka rizimwa rizambe ni mlokomori mzijue ni mtokomori mzijue ukana manabanu ijokirika hatarmeli stio ndio na bandu ya wandu walo Faransa walo hormaze tibali nambali wasibile wanezi mbria renge avyo yabo ya mengusi ho komori ende aone famiyahe ya rengwa directement aeroport ya balonde hanswa ya hewa haukai yonde play ilona sheikundisho kwa tina hata argument kwa tina hata anketi kabati hata marongo tukayonti dokana wasibile mdu fulani wa mbuwe wa mrenge ndo wa mtibahanu haya wafanyiwa dossier haya bezo magobani ndio pasho moto yonde namna wajipanga watie balbala provocation hiyo provocation waita hao wandu wa Himidi Azali sheikundisha hao hisho wanzo watie balbala harumenti na Azalinge haruma strategy za utaha apaisement vile za rasanyima rolonizo ni mahadisi ya Azaliani sewambio wandu haruma za umusoni hunu ngabo system indwa jina tena koti zamba haruma za video za vira ukana ngabo delegation joka huja yangwa wa Etats-Unis ngejo konjuze wa nene ambassadrice wa Etats-Unis Madagascar kaunge credite na Komori wajawi huo wajawa hele shawiri heza husuze voti sike banu ngabo ile waona hii banu ze voti kweli ziviri seni watoa kurua toa shanga ngabo instance ikao zanti bandu zanti ikao ujo hamba kana tidena mna hiyo donc Marekani wa hao delegation ikao delegation hiyo selone za rasima mimi nizoni zote kati za mambo saya ma video zabira ukana opposition makandida wala wahiwa tahaka wewe ndio unane daona delegation hiyo bushimi sheyo o delegation wamba no ngarjo huja hiyo datikana le 14 avril rionane da sinanyi rionane da sina manezirbe hawiwo rionane da sina o collectif ya makandida rionane da sina regime iliri hunde sawiri akale shawiri ngilo zima sikarla wa uzamba dokaze zitasizo ze deux parties wakenti wa hunde shawiri wa hadisi watoe crise yode namna kangabo crise donc il est 17 et délégation ya Marekani yo wa confirme kwa ngojo wasili Komoro le 14 chale 17 ngojo receive ya makandida et collectif ya makandida donc yo mengoni tena mwezelongozi lona balbala harmasha kunisha Asmani Azali ka eske wa arrêter eske wati arrêter na leo le 10 yabo dans 4 jours ya délégation yenge johuja ngo harume suspectio tena shae listi yo isaifanyiwa ihantiwa eske wajeni wao hija hata wajoro kwa na urengo wandu wao walio listi yo wafunga hizo
daodo wajuao wafanye list shesha hatu ritantauwe shata tayari shijue so ni wandu rizambe wae wasaya wakenti wadojuzisa erzi parsaje na kwa twele wakana sikarutulala ngarutwali yao wandu wao jinamna kwa wangu warutwali yao bien sûr wana hata bortoi hushatutu kabo kwa turutwali yangu warutwali yao kwa turutwali yao kwa hiyo fanya cellule de crise uambakane moto mdemeni wala ngurauwe moto mdemeni wala nguto ngurongo ikao za nziro jau aboda wako zao dabo kazi message za hatu nazipaseo wakangwa ziparisao na yonde maana zirongo wao waziparise kama timu ndoka ushinda ya rishangaze kama timu ndoka ushinda ya rimetrize impossible kama timu ndoka ushinda ya rimetrize tuku mimi kaanza ni profite tikemle leo squaidi harumi dunia kamili waswaleidi leo ezenti pia ngabo waswali jana ama Niger, Mali, Burkina Faso leo pia waswali ya jimla badi Komori o manimbushironi beidi baraka jimlo Komori Mwenyezi Mungu ajailie kana ze dua rakauomba harumwezi mtukufu ze rezimure makubulu Mwenyezi Mungu ajailie kaze tumura kaufunga kubaliwa zo insha Allah Mwenyezi Mungu ajailie ka haini bahanu walo amani ya usema siwa hatu Mwenyezi Mungu ajailie ibenu haraka Mwenyezi Mungu ajailie kana haini wandu walo mulopitali wahunda unono wa hairi wa rejoma lahoni hao kamgwa benzo insha Allah haini mwanadamu Muislamu ulo haruma tamu Mwenyezi Mungu amtowezo Mwenyezi Mungu yarivukishenzi ya hatu Mwenyezi Mungu yarinike imani harumene mwenzi ya hatu o ni tikaanza ni hautimizi ni profite ni behe message banu important afunga mbeho message banu alafunga mlance defi banu tijojibiwa message video ini partage wa kuno ili message nanzo ni towe banu haba haiwaswili yemndu njoka umvumbwa bana niwonese ka Aisha omjini mitamihuli mrumshe wa head director wa Sonelec message waifanya vocali waifanya ini waswili donc yabo dojua ukana banungari mtwali yaoni alafu ni mwambie bo Madam Junaidi Aisha ukana kuna ushinda hata unshangaze manatishi ya message hizo hamba alafunga mimi ngambe message banu ni urectifie uje na tauba hizo wahamba wakati kao mimi kuna kwa ushinda unshangaze ingenga una ndongo kadhalika kwa njoka na wewe nil niwambie Madam Junaidi ukana tishe message yao wayamba ya mwando ngamhutore bana ukana parce que tizamba ngamdini zambe bana tizamba ukana haini mru jota hayanjie herme vie privée yangu jola hasara de munyembe munyembuzi ne munyembe kwa mru jota hayanjie wani ya Mungu wani Junaidi yanjie fiziki ya Junaidi do jola hasara na bala tizamba ndo video ya birajuzi kana mru jota yanjie na njotoa ze vie privées anjonjarme vie privée direct ya Junaidi shanga mlase message wanu leonga mfanyo avertissement kama Madam Junaidi faut faire attention tishie message yao waiveshe mbu wakauntomwa manani handrabo parce que huzamba hamba ukana tikamwade Junaidi hansaidia ndrabo emrumaho ya hamba ndrabo ya emrumaho yana ndrabo hauka mimi tizamba uka Junaidi kaja paron saidi ya mbahindi Junaidi tikamwade kaja paroto kajaja ya ntoli ya mbahindi onko deni haya ni kama mwanashe wangu ngamhusaidio voenda o msafara non faut arrêter mrati provoquer rongo ya tozijua abonga muhumeto en garde ngabinga muhuni ko conseil Madam Junaidi ukana message waifanya kanja hunda reaction ya ukaujana samaha utitahizu ujiri banga mina zinji za uhusu bidhati fadhalike mrumaho kakutwanze mrumaho ya kritikewa mwambia demisioni abaki mitamihuli uone kama ujola mbaendo tena nabunga msubuti nzambe ukutishie message ndondolo
Aisha waibe fuka profite bana niwambie tena ukana Junaidi yembajini yemuziwani mimbajini mimdembeni na uziwani haukaya kabatida la uziwani kabati mndu muziwani kabati mndu rabani hangu ra mzuki wangu ra mjomba hangu muziwani ambajini ya josubuti yambe ukana tilimi upondo sheo uziwani e contraire haini za njiri yambi wa uziwani woni milia haini za njiri ya njema wa uziwani woni milia zenye shahidingizo yabo usoni mumji wa dembeni zenye shahidingizo yabo usoni mumji wa uziwani yabo Aisha wa mitamihuli mrumshe wa Junaid stahafiri zo hamba harme message bati parse message vokali yao waiveshe ya mru mtujua ye mru hai transfer ye mru yakaoneveshea izo mtu shinda najua shanga shaizo njo zijua shanga mjua ukana tiparisa message wakaurongo wa mavokali wambe ukana baisho ezi azali sibo ntiti sikomori kuna uniba nafasi dabo ulondo wendo bwaisha mwanzori winjie rumwambie za hao mwanzori njie Junaidi rumwambie za haheza za siri ngamkazo yabo yambo ankili ya renga uwaka nambaro wanu sisi karjahima banu rudoro ngoa halafu rido babata ramzi na jarahima banu rongoa yabo ngar assume ze critique za wangu bien sûr ngarjo assume wajo haini mdu ujufanya critique au ni jodea au ujufanya jao yode namna sina utoka ujua ni rongo ebanu wandu pia wajibiwe impossible sha Junaidi nge directeur sonelek ritiwono jana leza maslaha uomru ruhimilwe ezi uwahende harumwe umra juzi habalwani Asman Azali harumwe avio speciali leza maslaha ende harumwe umra haka urongo wa Chaine Libre de Comore haonesa kabati rongo ombi zi Junaidi azifanya harumwe leda hola sonelek ya tozamba umru harumwe ezi hazamba pia simpakarambe yotuka utazishi nga bwandura tana rege video na wabeshea donc yabolelo Aisha mrumsha Junaidi sina ukuba nafasi ekangwanzo udofanya video we wone sanrongo za ndrabo sina ukuba nafasi donc jirectifie ekawishi ya midena mambia ekakujaishi ya midena mambia shati kauhanza ni hukonfirme ebo Aisha mrumshi wa Junaidi ukana ye message wa iveshe mru ini waswili na uhamwe se hukaufikirukana kena woni waswili ye message vocali wa iveshe mru WhatsApp ini waswili tina witi haba Facebook shaga mwanzo uje na tauba hizo hamba uyelewe kahurungu wanai ekakuja elewa kahurungu wanai yaronga mjohore kadre na minga mina za uhambia hadinga mina za uhambia mru maho Kizamba banu kayo ujota haya nji harumwa vi prive nga harumwa zongo za usu ze critique rizamba oneze namna rizamba oze zongo zijiru harumwa enti yojola hasara dola uwaniwa nabukalelo ya Aisha madam Junaidi wanzo kana wemita mihuli ngamu mimi mdembeni eka we upuhada huku hata banguka huzi sawandu wa dembeni njapuwa titi ekangwanzo uonese kana huzolani mbaba jau hata mimi mbaba hangu akana dina nguna mrehemu yede namna ya heze nogozini doku yaboti kahanza ni lase defi bana ka ata Aisha ngamhujua hata mtu hujua tena ngamjuze siri zao ngamjuze siri za himru maho mtendo jumao narjuwana na tena insha Allah wassalamu alaikum.